lingdo Bakhuid. Pantarwa kijing kenyaman sim kibao blay upriang hon lingba uji sukres. Mapi pat pilong kajat benrew balajet kajat lingdo bakanjas im upat benrew Bakhuid upai jong blay. Bapindup penbena yakikam badon buram jong uta ubalakot yapi nakajing dom syakajing syai bapala jong u. Menchua pimsyam lalong upat henrei menta pilong upai jong blay. Menchua pimsyam layo jing snei henrei menta pilayo jing snei. Ko bait ngakarpat jor yapi kom kinong wei bat kiwan wir wan hab ban kiar nakijing kwa abrai kado kibala yale thma persyai kaminsim jongpi to im kajing im kababha hapteng kijantel bakum ta ladaja baki keno sneu yapi kum kinong kam baman kendop yo I yaki kam babha jongpi batkin punan buram yo blai haka akher kasngi kakting jong trai Spa number Nyospa Kandaipo. Nyospa Kandaipo. Sim jong akasanya hakaktin jong Haleluya 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 Utrai udon rengkat bat pi Kajing pule naga gospel Bakhuid kat kumu Markus Kaburam hame kotrai. Hakata kapor kat bau Jisu udang mi na Jericho lembat kisun ranjung u badu pait ba babon u Bartimeus unong krang bamala ukun jong Bartimeus ula shong harulanti bat haba ula yosngeu badeu Jisu na Nazareth ulas dang ban perta bat ong ko Jisu ko kono David to isnei yanga
bon kilakan het yu kip tha yu ban snap jar hanrei ulanang kam prata jam panban ko khunu dabet to isnayinga Taïew Jisu la snap badul ong ha u khot yu bad kila khot yaw bamala kila ong ha u wat kuslai yeng joj ula khot ya pi dag ba bread ya la ka jankup ula yeng joj bad ula wan shau Jisu bad ula ong ha u pi kwa bangan le ayu nagabanta chung pi uta ubamala ula ong ha u ko nong hikai ai bangan la ban yo i badu Jisu ula ong ha u kilej hala kalanti ka jinge chung pi kalapan ko ya pi te mar kum ta hi ulala ban yo i bad ula bot ya u ha kata kalanti ka gospel jong utrai jinge ro ya me ko Chris ko hanmen ko para haba ngi pej yabaro ki kampala ki ba uchisu le ban pan ko ki ba pang ki ba sutam lane ban ai biang ya ka jingyo i ya ki to ki ba mala lane ban pan yaj biang ya ki